Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Shillong kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep kap mania fila pan call haki niki number Ka Block Development Monitoring Committee kalapan syai bakam don setia kanu ga jingkhang lat ya ki jingtrei hapo ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme balapan trei da ka Village Employment Council light nong kse ka bahaba po ka Soyong Community and Rural Development Block. Kani ka jing pensyai jong ka Block Development Monitoring Committee kalong hadian ba uba Burning Star Shabong bat uba en lang sawian dang shen kila ujor siya ka Meghalaya Human Rights Commission. Da ka pa kano ba u Block Development Officer jong ka Soyong CNRD Block ulakhang lat ya ka jing pentrei ya ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme hagi arsnem balalit no. U Chairman jong ka Block Development Monitoring Committee uba Kren Singh Karbuki. Bat udkot jongka komiti uba Moslan Renga kila pensyai baleng baki kot kisla bala bisyar penia la syem bakam don ke jing pensange ia ki jing trei hapo ke snong laj nong se henrei ka kam ke yaj bet syakmat hadu unai leber jong snem arjar arpusan tengidon haga nekapor ban ya pensyai ya ka ai ke belami haga social media lang bau slomir haga nyul terik mentau benai arjar arpusan Halor ka fang ka baong jing syak khang ya ka jing pentrei ki scheme MGNREGS halai nong kse ya ka blakren da we ni kiran ba Burning Star Shabong ba anlang sawen nang sajan bat kumjuro ya ka balami ha kot khubor mau kor ha ka prasan arhajasan ha ka heading ka baong ujor ka XYC sa ka Meghalaya Human Rights Commission te ban kena maka scheme banyak scheme MGNREGS halaj nong kse halor jeng kita gijing kena jeng tigiran ba yau Dr. Clifford JK Wardri ubalong video jok Soyong CNRD Block kena bau nurdei jeng besar ba sim sting badu baya bad balik sting hak bide bekede scheme MGNREGS halaj nong kse tanah kalian jeng ikut ka BDMC ngim kwa bantu kelari ki kam sunong kam thau jongno handrei hak bede berkata ke media bar ka jingmi ka kot kubor idon ki jing pensyai kum nehrom kum ka BDMC leng baki kot kisla ka bengilap na po office jong video jong ka Soyong sira di blog pakam semdan kana kana jing persange ya kita ka scheme MGNREGS hak sunong lain makse Iwak ordar nak kasnam la isu nak office nak ban pentrei ya kiskin ki fair akan ka BC lain nak se tele dak patla ban pendap nak kasnam nak kalian ke office jong video ro ladang ay ya still work order bala ban peteng hagiway pat kasnam nak ban train nak ka jimentoy jong ginong sonong jong ka sonong ong lain nak se tele jiklap jongi jong ka BDMC Isyam ba kijing ngisyam ban ngilam mana kalian jong video iba Clifford Dr. Clifford JK Wardri isim khia hadu kata-kata na kabanta ban pentelon yiki kam kepala sani ai apa blog nak ban page yiki BC bar kisinong ke bafer bahab apa ko Soyong ibarok away tenan kalian jengi ka BDMC hilap lagi jisya ya kejing sim khia kejung ni video ujongi aga pentrei na ban pe iki kambaro aga badai ko Soyong hibrokawai I da kejing don jong ni video uba menta I Dr. Clifford JK Wardri I baka blog jongi kelanang kiu yu haman laki lem atang apen sisya lang baki kot kisla ka bengilayo bengi lang baka overall achievement ko office jong video Soyong CNRD blog akan ke financial year arjar arsan kalong kum nehrom katerkon ka target person de kalong lailak san punyo hujan
achievement kalong lailak pra punyo hajar reus pak daisan but percentage of achievement kalong 6% ki aktif BEC ki bedan po kasoyong si na develop na 6% out of 6% kita gede ki aktif BEC lagi badan po ka blok soyong jengi habing iken na kini ki aktif BEC ka ngiyo ya ka target ke belong 100% Tanagaling jengi kum ka BDMC kabangi karpan sekisinong baro gibadon po kasoyong ang blok hibragaway ba habadon ginu gijing don ginu gijing bombit bombiang na bagitangku ban pentelun yiki kam ke badai apa blok idas ngobha ban karpan iki BEC le nekisinong bo per ka pinwan ban an pentip lang si ka BDMC habang iyo banya penbek lang yaki kendrum kendram dan gijing bom yai be yai ti yung skim ke bagi lepen train naga blok naga por skapor te lang baki kot kisla kami ba kajing sim khia kajong nu video jongi ki dak kisin ki pau lang ba ke report jong ne kesnam hajar atusan overall achievement of the office of the block development officer soyong and the block financial year hajar atusan kalong kumne herum terkait person de kalong lailak san punyo haja ka achievement kalong lailak pra punyo haja reus pak lepsan maka percentage of achievement kalong 6% ki BEC ngidon 6% ar penru tele ki balong aktif ki BEC kalong 6% aku tele kumtah mengikai ni gene kalong iyo ya ka percentage kalong kendai pusan point r persen ki social media ki belami balamba ka kot kubur belami itik tarik kumangla kedo menesikma taban ong balak mentala kumba arsnan ye lapan klem don shu gijik pentrei kiskin MG NRJ asala like nok saya BEC tengah ngoba kam don nongren namar BI kumba kapau ni kalong ba nakabentak na kesem arjar arsandro kalas musturul dan perlayah do aku hak aku prateri umar arjar arsan to kumlaw ni chairman sahmat dan agaliang dumi kum kidukat bu long hadin magili ganika hadin magili ganika jingmi social media tingila yo banya simkhia gani kam ni nilai perkhan te hadin mingila pet ikot islam siam bukum ong chairman galong gunta wakam simdan bajing pensange tinagaliang dumi ni semua ban pensai gunta managaliang jo BDMC ikwa hi bagi kam gijam ko soyong si ano di blok kinyak bet kalau aku nunggu sinam dulu ini tahi dan dipensah